Cuh, salam ada yang mencuci orang anak jalanan. Abinia dua, malaria siapa sendiri? Kucuk 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 kucuk. Ya. Nah, San. Apa, Heng? Mana HP itu kira kening penyak. Marah sandal jadi ja. Tahu sandal kok mulai nang Afrika Selatan saya. Ente dan teh abit Arya. Ada teh setong tak ada gitar rasa dia jecer. Berempat ya karepan ya. Benapa kalau sayang mata kalau kadang gendeng boneng. Masyaallah. Ini kok buru tojuk langsung ke pacar apa? Ada tengro yang ceria, yang meriah. Jadi ya. Apa? Ah, Lagi ini dua. Abinia dua. Bak nabi ni setong bila. Arokokan, arokok pokok. Engkau nyatanya, engkau minta nyatanya ke guru-guru. Ya. Ben lakon ngamen mararia bini dua. Engkau kan pernah ngamen kan terus bini dua. Soal lacaan guru, mon ben ngamen jong lakon bini dua insyaallah. Berema jan? Hah? Berema. Ya jen sara lakon. Oh, bantar ka bini dua, bini setong larang teko orang ban. Ya ben bata terus bini dua. Berah. Ban mantar ka bini dua, Heng. Bini setong pilarang teko orang dar bini dua berema. Ya. Tujuan engkau kan asli nah. Apa yang mbak ande abit yang pulang terang ajar na mbak. Iya, iya. Mak lebet intelektual, imajinasi, review blew. Oh. Iya. Gendeng gua. Ini kas kabela. Tujuan engkau bini dua lele. Engkau kan tak ndis. Mon orang abine dua ara belence. Ya harus. Mon kau hindalan. Apa? Engkau ngambong. Oh. Kengenternya paling nyaman. Beco neng pancoran pacet reng lake etoman cana kapraan di sempenan. Pacet reng lake etoman cana kapraan di sempenan. Cukup kering pacet nyaman ngalakun teu kebei kolopan muntah dereng lake etoman miseran teka jelepan. Muntah dereng lake etoman miseran teka jelepan. Abelence melekotang ngedok koko sambina pang
Bentar.